ndandekereza ngo afande makanika ashobora kuba yarahuye n'umugabo w'ingabo zo mujura akambwira ati noneho ga maze iminsi ndwana none ngaho yobora urugamba nibyo mwabonye za gasiya zose. Ndandekereza ngo afande makanika ashobora kuba yarahuye n'umugabo w'ingabo zo mujura akambwira ati noneho ga maze iminsi ndwana none ngaho yobora urugamba nibyo mwabonye za gasiya zose za takataka zose zimbye imisozi zagize gute. Tumpe Bwana utukufu. Bwana asifiwe sana. Imitima yacu yarababaye ariko inoweri iyi ni nziza. Ndandekereza ngo afande makanika ashobora kuba yarahuye n'umugabo w'ingabo zo mujura akambwira ati noneho ga maze iminsi ndwana none ngaho yobora urugamba nibyo mwabonye za gasiya zose. Iyi noweri ni nziza cyane ndanarangije. Iyi noweri ni nziza. Iyi noweri ni nziza, ni nziza, ni nziza ko hari ibintu byiza, hari ibintu byiza. Bwana asifiwe. Hari ibintu byiza. Za noweri kwa tumaze nk'igihe kirekire nyinshi zaratugoye basanga ngo hari ikirenge gifite metero 169 uburebure. N'ubu kirahari. Uku turenge twashe twese uduteranye twora dukwirwamo. Ikirenge cy'imetero 169 mu burebure kandi ngo kikagira 88 mu bugari. Mbe nkuvuga icyo kirenge kirangana ni hafi nyamavira yose. Ngo basanga icyo kirenge baravuga ngo iki kirenge ni naho aho ngaho niho takataka zose zimbye imisozi zagize gute. Tumpe Bwana utukufu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Umugabo w'ingabo zo mu ijuru kure yakandagiye kuri ya misozi aravuga ati noneho ga ndaje murwanye igihe kirekire ariko ndiyizi ngiye kuyobora urugamba hejuru. Hanyuma ngo bakira n'amasezerano basigaho akantu k'umutuku aravuga ati nitugaruka abazaba bari muri inzu bose tuzabarokora n'abazaba bari ariko uzajya hanze azapfa. Hanyuma ngo baguma muri iyo nzu. Umuryango wa Rahabu baguma muri iyo nzu. Baraza Bisirayeli ngo bagiye kugera i Yeriko hagiye abantu bintoranywa abasirikari babandi bose bari baravukiye mu butayu kuko bajya kwambuka Imana ari ikintu yababwiye. Yarababwiye ngo mufate abantu bose bavukiye mu butayu ngo bakebwe kandi ngo mubaze amabuye. Wayi ni ukubera ko Imana avuze ngo bakoresha amabuye. Imana igira ibi na za detaye nto Imana irazizi kuko yavuga ati nibakwebesha ibyuma bishobora kubatera infection ariko reka ukoresha amabuye kuko ni naco. Ngo barabakeba bose bamaze gukebwa ngo baguma aho ngaho. Ni ukubera iki batabateye. Imana ngo iteza abo mu cyo gihugu ubwoba ntibaza kubatera muri icyo gihe bari bakebwe kuko iyo baza kubatera nta numwe wari kurokoka bose barabarwaye. Ariko Imana ngo ibateza ubwoba kugeza ubwo yaje bamaze gukira ngo baragenda. Abagabo abagore n'abana basigaye mu ngano. Abagabo bose b'intwari b'abasirikari guhera ku myaka 20 isomye muri mu kubara ngo nibo bagiye bazenguruka i Yeriko. Bazenguruka inkike Yeriko inshuro 6 ku nshuro ya 7 ngo inkike zirahanuka. Murebe igitangaza inzu ya Rahabu yisomye ngo yari ifatanye n'urukuta rw'inkike z'Yeriko inzu yiwe ndetse n'idirishya ngo ndiyarebaga ku rukuta ariko izo nkuta zose zaraguye Yeriko isigara yambaye ubusa. Rahabu inzu y'usigara ihagaze. Bwana asifiwe. Inzu ya Rahabu yonyine isigara ihagaze. Kwizera ko kwinjiza aho utari kuzinjira. Bwana asifiwe. Nukuri Imana izireba kwizera kwawe. Niyo mpamvu bivuga ngo abanyabwo bana batizera ngo ntago bashobora kuraga ubwami bwo mu ijuru. Hari umugamwe umwe nacu yagira ubwoba bwinshi cyane. Hanyuma impyisi iraza nijoro ifata inyana irayitwara araceceka. Noneho iragendera yirya ngo ayo mu rukerera agaruka ifata iyindi. Noneho abagabo bitera hejuru bati tu atese mwe niho mu cyumva ati yo ni ya kabiri. Ati mwe gwo niho mu cyumva ati yoga ni ya kabiri kubera ubwoba. Yumvishije araceceka kubera ubwoba. Utabitse ijambo rya Kristo muri wewe
nta kintu kitogutera ubwoba muri iyi si ntacyo. Haleluya. Rahabu uyu nguyu wari maraya, ariko kubera kwizera byatumye abarwa hamwe n'intwari zo kwizera. Bwana asifiwe. Ashyirwa ku rutonde rw'intwari, ashyirwa ku rutonde rwa Aburahamu, ashyirwa ku rutonde rw'intwari z'Imana kubera ko yizeye iby'Imana yakoreye Abisiraheli. Bwana asifiwe. Ntabwo Imana yarebye ko ari indaya, ahubwo yarebye kwizera bafite muri we. Amen. Haleluya. Ndarangije. Ariko hari ikintu kimwe kizakinezeza muri byose, ngo bageze i Gilugali. Haleluya. Ngo bageze i Gilugali. I Gilugali n'ubu harahari wagendayo wahabona harahari. Ngo bageze i Gilugali, ngo Imana iravuga ngo reka ivugane n'umukozi wayo ari we Yoshua. Mu minsi yashize ubuze ko abasore bari barahunze, bari baragiye hanze nyuma y'imyaka 2000 nibwo bagarutse muri Yerusalemu, muri gihugu cyabo. Abantu bitwa abarikologe bari abashakashatsi baza kuvuga batese i Gilugali habereye iki, reka turebe. ngo begura ubutaka, barabwegura barareba, basanga ngo hari ikirenge gifite metero 169 uburebure. N'ubu kirahari. Uku turenge twashe twese uduteranye ntugora dukwirwamo. Ikirenge cy'imetero 169 mu burebure, kandi ngo kikagira 88 mu bugari. Mbe nkuvuga icyo kirenge kirangana ni hafi inyamavira yose. Ngo basanga icyo kirenge, baravuga ngo iki kirenge ni naho aho ngaho niho yahuriye n'umugaba w'ingabo zo mu ijuru Yosuwa. Bwana asifiwe. Arambwira ati se urinde? Arambwira ati ndi kamanda w'ingabo zo mu ijuru. Nawe ati nati ndi kamanda w'ingabo za hano mu isi. Ba kamanda ba fande bari bahuye, tiboyoboraga urugamba bombi. Tiboyobora urugamba bombi. None aravuga ati aho wowe urinde? Ati njyewe ndi afandi w'ingabo za hano mu isi za Yahudi. Wewe ati naje ndi afandi w'ingabo zo mu ijuru. Yosuwa aravuga ati bwaruko ga rero njyewe madisa amaboko, wowe yobora urugamba. Bwana asifiwe. Ati ngaho wowe yobora urugamba, nguhaye amadaraka ndi twebora. Hari mu byukuri iyi Noweli ni nziza cyane, reka ndanarangije. Iyi Noweli ni nziza. Iyi Noweli ni nziza ko hari ibintu byiza. Bwana asifiwe. Hari ibintu byiza. Za Noweli kwa tumaze nk'igihe kirekire nyinshi zaratugoye, imitima yacu yarababaye, ariko iyi Noweli iyi ni nziza. Nzandekereza ngo afandi makanika ashobora kuba yarahuye n'umugaba w'ingabo zo mu ijuru, akambwira ati noneho ga maze iminsi ndwana, none ngaho yobora urugamba. Nibyo mwabonye za Gasiya zose zitumuka. Bwana asifiwe. Za takataka zose zimbye imisozi zagize gute. Tumpe Bwana utukufu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Umugabo w'ingabo zo mu ijuru kuri yakandagiye kuri ya misozi, aravuga ati noneho ga ndaje murwanye igihe kirekire, ariko ndiyizi ngiye kuyobora urugamba. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Imana ibagire neza. Mwakire Noweli nziza. Dufite ijambo ryahanuwe ngo risumba yandi yose gukomera, ngo tsaba tugize neza nituryita ngo rimeze nk'itabaza rimurika ugacya hakabona. Bwana asifiwe. Kugira ijambo no kuryitaho biratandukanye. Haleluya. Dufite ijambo ryahanuwe, iryo ufite gwera rushandi magambo yose gukomera, ariko uzabugize neza nuryitaho. Amen. Haleluya. Agira usomera Jackson niba nkunda kudufasha gusoma Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 6.
Abaheburayo 11:6. Ariko utizera 11:6 nako avuga yego soma. ariko utizera tibishoboka ko inezeza kuko wegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho yego ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyi bitaraboneka yego akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye ariyo yacishije iteka bari mu isi. ujye kunsomera wa murongo uvuga kuri Rahabu, murongo wa kangahe? wa 14 niba wawugezeho ngo wahabonye umurongo uvuga kwizera Rahabu. Mirongo itatu na rimwe hagira uhasoma numve. Bwana asifi. Amen. Ngo kwizera no kwatumye maraya Rahabu atarimburanwa n'abandi, ngo kuko yakiriye abatasabakira neza. Imana igira inzira zayo. Bwana asifiwe. Amen. Agira usomera muri Matayo igice cya mbere umurongo ni wa 3 asoma aho ngaho amavuko ya Yesu. Matayo igice cya mbere umurongo wa 3. Ngira ngo ni nkaho Yuda yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu. oya ndushaka kurekera aho ngaho uwo umurongo wonyine uwo ngo yabyaye Peresi. Yuda yabyaye Peresi amubyaye kuri Tamari. Bwana asifiwe. Amen. Imana yari yaravuze yuko izacungura abantu ikuye mu muryango wa Dawudi cyangwa kuva kuri Yuda. Igihe Yakobo yaragabanaga abana biwe yaravuze ngo kuri Yuda ngo niyo hazaturuka umugisha uzahesha isi yose umugisha abari mu isi, kandi inkoni y'ubutware ntabwo izava kuri Yuda. Amen. Amen. Bukeye Yuda uyu nguyu aza kuva mu gihugu cy'iwabo ajya mu gihugu cy'abanyekanani. Agezeyo ashaka umunyekananikazi. Amaze gushaka umunyekananikazi babyarana abana, ndetse babana umuhungu we nawe amushingira mu banyekanani. Hanyuma umuhungu wiwe arapfa. Amaze gupfa akaba ngo afite undi muhungu mutoya. Aravuga ati ugenda ubwiye iwanyu, hanyuma uyu muhungu nakura nzamugushingira, kuko amategeko y'abayuda yameraga umuntu yapfaga uwo muryango wundi yaramucyuraga akabyana nawe abana, niko amategeko yabo yarameze. Ariko uwo mwana arakiri mutoya. Ariko mu by'ukuri Yuda ntabwo ari cyo yari kwatekereza, ngo umuhungu we yari yapfuye, ngo atekereza ko yishwe n'Imana. Aravuga ati uyu nawe ashobora kugira gute, ashobora kongera gupfa. Abwira umukazana we ngo nagende. Bukeye Yuda nawe umugore arapfa. Noneho ngo agira iminsi yo kwirabura, ngo irangiye arazamuka ajya mu mukumbi wiwe agiye kureba intama ziwe amatungo yiwe. Ageze mu nzira ngo abantu babwira umukazana aravuga ati sobukwe yazamutse
agiye mu kiraro, agiye mu kumbi wiwe, ariko ngo muri we yaravuga ati yarampemukiye. Uwo muhungu ngo yari yarakuze amaze gukura, ariko ntiyamumuha. Aravuga ati ni ukubera iki atamumpaye kandi yarambeshye ngo azamumpa ngo ambere umugabo, none akaba ataramumpaye, yarampemukiye. Ngo agirana ako kantu. None ngo bambwiye ngo sebukwe yazamutse, nawe ngo aragenda yicara ku muhanda, ngo yambara imyenda y'amaraya, yifata neza, yigira neza, ngo aricara aho ngaho aritwikira. Ubundi kwitwikira kera, ibita kwitwikira wari umwambaro w'amaraya, cyo kubungubu byahindutse, ariko niko Abafaransa bavuga ngo autre temps autre mœurs, ibindi bihe nyine biza bigenda bihinduka. Hanyuma ngo amuciru amugeze iruhande, ngo abona ni maraya, ngo aramusanga, arabwo ndashaka kuryamana nawe. Mara ambwa atese ye nujumba ko turyamana urambiki. Yuda arambwira ngo ndaguha umwana w'ihene, ntawe yari yitwaje. Bararyamana ngo barangata, none se ko ntawe umpaye, ati hari ugomba kugira icyo unsigira. Uransigira iki? Sigira inkoni yawe n'ibimenyetso byawe. Arabisigarana aragenda. Bimaze kugera iyo buke bavuga ati babwira Yuda ngo umukazana we yaratwite kandi yatwaye inda nyine yo hanze. Yuda ngo aravuga ngo nibamusohore bamwicisha amabuye cyangwa bamutwike kubera ko akoze ibyaha birenga amategeko y'Abayuda. Ngo baraza baravuga ati muko sohoka uterwa amabuye kuko watwitinda inyuma y'amategeko. Yuda ngo nako yavuze ati bamusohora mutera amabuye. Wa mukobwa aramubwira ati abwira abantu, arababwira ngo umuntu wande ibi bintu mfite niwe wanteye inda, ibi ingoni mfite ni ibintu mfite nyirabyo niwe wanteye inda. Baravuga ati Yuda wafashwe ka dore ibimenyetso byawe. Yuda ngo aravuga ngo wandushije gukiranuka, ngo icyakora ndushije gukiranuka. Ese uko byagenze neza cyangwa byagenze nabi? Imunsubize, byagenze nabi cyangwa byagenze neza? Byagenze neza kubera ko yabonye umwana. Uwo mugore byagenze neza ko yabonye umwana. Uwo mwana asa akitwiki, uwo mwana akitwiki muri umuna wa sebukwe. Abazi gusora amasano muzobisora. Uko ko barashaka kuvuga batese uko karaganisha hehe? Bwana asifiwe. Ndashaka kubabwira ubwiro bw'Imana, ukuntu Imana ikomeye izi ikora ibintu mu buryo tudatekereza nk'abantu. Ongera usoma ukurikiraho ngaho. Soma ahamanuka. Soma ahamanuka. Uko ndi twumvishe ko mu rubyaro rwa Yesu havuyemo Peresi. Mu gisekuruza cya Yesu harimo Peresi. Kandi uwo Peresi yavutse mu buryo butari bwiza. Ni ukubera iki Imana yari kwinyuza aho ngaho, yari yabuze undi muryango ushongoye umeze neza, inyuza mu rubyaro rwagira ngo izocungura abantu, ikabanza igafata Yuda akaja kubyara n'umukazana, ibintu bitabaho. Ubwiro bw'Imana burakomeye. Gakomeza kuri kane. Ramu yabyaye Abinadabu. Abinadabu yabyaye Nahashoni. Nahashoni yabyaye Salumoni. Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu. Bowazi yabyaye, banzu rekera aho ngaho mwumve kandi mwumvega kandi mwumve iyo Mana kandi. Salumoni agize atya, ni umwami, ni umuyahudi ukomeye, agiye kubyana n'amaraya Rahabu, babyanye umwana Bowazi. Ese iyo Mana uko yari yagenze ite? Iyo Mana Imana byari ko bigendera gute?
iyo mana ariko biko byari byagendeye gute iyo kunanirwa gushongora ibintu ikazigenda ikabanza umukazana akabana na sebukwe bagasa bakagira cyo bigasa Salomo akabyana na Rahabu maraya ngakomeza. Bowazi yabyaye Obedi kuri Rusi. Obedi yabyaye Yesayi. Nushaka kurekera aho ngaho ngo nawe asubira ababyara kuri nde kuri Rusi. Rusi ni umunyamahanga. Rusi ni umumoabuyiti, ni umuntu w'Imowabu. Babandi Imana ngo yanga urunuka. Imana yanga urunuka. Bavuye hehe? Bavuye ku mukobwa ba Nowa babyaranye na se babyara ba Mowabu. Imana ngo ibanga urunuka. Nawe asubira kandi abyarana nande na Rusi. Imana yimeze ite? Yarabuze igisekuruza cyiza inyuzamo umuryango wayo kugira ngo izane abantu beza babashongoye batagiye bava muri ibyo byaha bimeze gutyo. Imana ari kwishaka iki Imana ari kwishaka ni iki ngiki. Yari kwishaka ngo igere neza ku muzi w'icyaha. Niko ijambo rivuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha. Bwana asifiwe. Amen. Kristo utarigeze kumenya icyaha Imana yamufuruguse mu cyaha imuviringita amahinduka icyaha. Amen. Hallelujah. Amen. Niyo ari intego y'Imana. Utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo igere ku muzi w'iki kugira ngo ibone uko ikiza abatwarwa n'ibyaha. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Ubundi iyo baza kuvura nk'indwara bashaka gukingira indwara bashaka mikrobe yayo akariyo batera. Kiyo bashaka gukingira umuntu iseru abana iseru akaduta bazana indi mikrobe akaduta bakayimutera. Noneho akanarwara cyane yakava kwa muganga afite umuriro mwinshi naho bamuteye akaduta. Akandi kaduta kaza kagasaga kaduta kishiyemo gafite iminite. Hallelujah. Hallelujah. Imana agomba guhindura Yesu icyaha kugira ngo akize abantu icyaha. Niyo meaning. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. 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 Ngibintu byari byaragoye Imana guhinduka icyaha utarigeze kumenya icyaha umukiranutsi w'Imana ariko Imana imuviringita mu cyaha. Rahabu, Rusi, abo bose, Tamari, abanyamahanga, banyabyaha ariko Imana ikazigenda icamo kugira ngo ituzanire Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Reka wenda ngene aho nshaka kugera. Rahabu yunguyu bariko bagenda Abisirayeli bamaze kwambuka Yorodani, bagiye kwambuka Yorodani bajya mu gihugu cy'isezerano. Hari umudugudu wa mbere bagomba kubanza gutsinda. Imana yarababwiye uyitwaga Yeriko. Irababwira ngo muzabanze mutsinde Yeriko mbere yo kwinjira. Ni wari umudugudu wa mbere bagomba gutsinda. Kandi Yeriko wari umudugudu ngo ukomeye, wari umudugudu ufite ibihindizo, wari umudugudu ufite inkike. Bavuga ko wari ufite epeseri urukuta gusa rwari ufite epeseri z'imetere 1, 2, 3. Imodoka agomba gucaho ku urukuta rwonyine imodoka yashobora kurucaho. Kandi ngo ukaba ufite n'ibikingizo n'ibihindizo bikomeye cyane
barakigiye. Ariko Imana irabwira ngo mubanza kugomba guca kurimbura Yeriko. None ngo baje kwambuka Yorodani, Imana hari ibintu yakoze. Yarababwiye ngo abafite intwaro babanze baje imbere, hanyuma abafite isanduku y'isezerano babakurikire, nako abatambyi bakurikire, abafite isanduku y'isezerano babakurikire, hanyuma abafite intwaro nabo bakurikire. Kandi ibyo byose nta Yorodani yatinye ikintu kimwe gusa, ngo iyo abatambyi bahageze ngo bagiye gukandagiramo, Yorodani iravuga ngo mbiswada. Bwana asifiwe. Atahasa harindwa icikamo. Imana ntizitinya ibyo twadukora, itinya icyo yavuze. Ibibazo duhura nabyo n'abadayimoni batinya icyo Imana yavuze. Bwana asifiwe. Haleluya. Icyo ufite, icyo ngicyo ufite. Mwanditsi aravuze ngo umuntu ndiyo atungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo atungwa n'ijambo rituruka mu kanwa k'Imana. Barambuka bagezeyo, none ngo atuma abatasi babiri ngo bagende baje kureba uko aho hantu hameze. Baragenda nabo ngo bashitse baje kwa Maraya, baje kwa Rahabu. Acha ko yari strategy y'Imana, kuko binjira ku muturage wundi bari gufatwa, ariko kunda yabazi ko ari ahantu n'abantu bose bazabinjirayo. Imana yavuga ati mugende muhinjire, ntawe babamenya, mugende ariho mwinjira. Ngo barahinjira. Rahabu amaze kubakira ngo arababwira ati twumvise amakuru. Bwana asifiwe. Twumvise amakuru yanyu by'Imana yabakoreye muva mu Giputa, twumva ukundi Imana yatsize, twumva ukundi Imana yarwanye, twumva ukundi Yorodani yacitsemo, n'ukuntu inyanja itukura yacitsemo. Buriya Mer Rouge ifite imetero 200 ujya hasi, 200 metero, urukuta rw'imetero 200 wikasi ku mazi. Ataho mwarahanyuze, ati duhinda umushitsi, tugira ubwoba. Amen. Amen. Avuga amagambo yo kwizera, ati none ndababika. Arababika, arabahisha, abashyira ngo mu nzu ye. Mani yongana jewe nari mu mwijima mwinshi, wabaye ingoyi z'umwanzi, masura murikira. Nari
ifite iyo ngana iyo ngana sinari nari mu mwijima oh sinari ifite iyo ngana iyo ngana nari mu mwijima mwinshi waramohoye sunazi azura murikira umuco mwisho waramurikiye umuco wawe umuco nambaye Kristo ibya kera yaribu yeho byose nabaye musha nabaye Kristo ibya kera yabigu yeho byose track 7 track 6 Imana muri nge Imana muri nge Imana muri nge sizotinya bubatiwe n'amaboko ye yaranyambaye ubwo yemera kwambara umubiri yaratwambaye 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 twese yaratwambaye yaratwambaye umuco umuco
amekuja. Haleluya. Biracitse kweli.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
haleluya, yatuvukiye, haleluya, haleluya, haleluya. Tubivuge kandi, haleluya, 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 yatuvukiye, haleluya, haleluya, haleluya. Tubivuge, haleluya, 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 yatuvukiye, haleluya, 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 yatuvukiye. Saya yabivuze neza ati duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, igitangaza Imana ikomeye. Yesaya yabivuze neza ati duhawe umwana w'umuhungu, ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, igitangaza Imana ikomeye. Ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, igitangaza Imana ikomeye. Ubutware bwe buzaba ku bitugu bye, igitangaza Imana ikomeye. Nimumwakire Yesu, nimumwakire Yesu, nimumwakire Yesu, nimumwakire Yesu, arabishoboye uwo mwami. Nimumwakire Yesu, uwo mwami w'amasahura ku ngoma. Nimumwakire Yesu, yego, nimumwakire Yesu, uwo mwami tumwakire twese. Nimumwakire Yesu, Yesu, haleluya, 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 yatuvukiye, haleluya, 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 yatuvukiye, haleluya, 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 yatuvukiye, haleluya, 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 yatuvukiye. Nimumwakire Yesu, nimumwakire Yesu, nimumwakire Yesu, nimumwakire Yesu, nimumwakire Yesu, nimumwakire